Tuhikira omugombo rensi ya Kayungwe twashanga ba kansara bashobangirirwe babuzire cyo gukora obwe bagumize nkwiha gavumenti neha sente zo kutandikaho egomborora yawe tine cyangwa cyakozurwe okugira ngo egende omu misho zo kuitebekanisa enkiiko zabe nizikikira Kayungwe hakaba ari sente za house rent miliyoni 4.8 izaga zigize kupangisa omwanya. aba bagizire ngo hariho na sente zibahibwa mu ishenjero wabo w'abakazi cinsha aba patience nkunda bitungu zikacusubwa zakozesubwa mu mihanda endijo tunutekateka ngo polisi zibaziyenje abuko ba officers ni ba receiving invoices bazitushireka. hariho n'empatane yakozwe ekitongole cya Extech Technical Services Limited bakwatanise na district bakahebwa miliyoni 8 okora umurimo bita ba kansara borekere ngo byakozurwe n'ebyinjirire ebyo bikiryaho umucunguza Biano kansara wa Kayungwe nagera ngo kitongore nico cumwe hamwe n'abakozi bari kukireberera ba district kikahebwa miliyoni 6 okora mizi konka hari tap 22 zishemerire korwa hakakorwa katap kamwe konka akakozigwe aha butapusi 20 ubwabiri buryo mu biwucuze kandi amizaga gavumenti kegatiro miliyoni 6 so tindi kinde cyakozigwe icyo kongera ngo bakakoraga nanka n'ubundi butapu 19 ati burakozigwe twagezaho kuhikirira contractor bitese umuze yabatari kuzikwata enyuma ho namukwa yafatuma wa State House akazo mu district ya Kanungu yacebere mirime yakozurwe ba contractor hamwe na district engineer kandi kuyahikira hari ntunga muhere center ya Kashata kashanga harumwe bishobovo ekinte cyamuretire ko hayo engineer wa district mu kachiko ka State House ka anti corruption unit okumuchondozaho Gasha kwa Hweza Wilfred.